Chibai ule voin hi April ni ani a naktu Good Friday tan in buat saina tha in nei theu kan du saka cheu US Iran indona lam boruak khan thlin masale ila Iran war wangan na chan mi sanga nom toa Iran lama thizat hi sangthum zanga som pakwa Lebanon lama sangkhat zathum som pariat Iraq lama za pasari Israel mi som pakwa thi to in US lam hi mi som pathum anthi ve toa thonatla athi mi parukle indona thi mi pasari anni hengba ka hian United Arab Emirates UAE som pakhat Qatar pasari Kuwait pasari the West Benga pali Syria pali Bahrain pani Oman pani Saudi Arabia pani Iran war kalme kan na chan hi antam lova chutilain rambung som pathuma thianom toa World War II nulama indona lian ber kan tilo thailo United Kingdom Prime Minister Keir Starmer chuan State of Hormuz hondan tur angai to America ram sang te ador kwala tukin thleng khan ram som thum panga Britain France Germany Italy Japan Netherlands tetiamin ma lak ho andu thuziakin an puang to tunkar top lam hian Londona malak ho dan tur an ngai to don ni in Starmer chuan soi Iran war kalme ka US chuan UK military base panhi man adila UK hian United States athlop du lova US UK relations in atwar mek Starmer chuan ti hian asoya hunrai takkal to atang khan US UK in lai chinna alawom toa athale thin engang pressure noya po British national interest kangai poimo berang ti in US deal na anol chungchang asoi Donald Trump chuan US thlop du lo Iran do du si lo ramte chu el sen takin atong khuma US tan puina indong to don lo in mamo chu swal chuak ve mai ru Strait of Hormuz boiwanga tuyal theita chamte Iran do du si lo te tan hei hi ka soidu US in oil anga kan hne na tangin leiro u ani lo chuan Hormuz akalula indu chula ro u ati hetianga president atong ta ka chuan UK point ramdang te som khomin Hormuza boruak zalen siam tumin abwai ve tanak nak ani North Atlantic Treaty Organization NATO atlu chadonem Soviet ralian le Cold War bailet nan United States le United Kingdom malak na hnuaya North Atlantic Treaty Organization NATO hi April nili sangkhat jakwa somli pakwa a din ni in atir chuan member ramsom pani omin tuna chuan ramsom thum pani lai an ni to NATO zom hnung ber ram pani te chu Finland kumsang ni som pathum le Sweden kumsang ni som pali ate ani kumsang khat jakwa somli pakhata khan US le Great Britain chuan Atlantic Charter an loziak to a World War II nuwa khovel kalsiam rel dan tur engemotak boruak siam andu wanga din ni in NATO ron pian chuana po ani NATO thiltum lian ber chu US Europe le Canada himna ani US malak nan hnuaya din NATO chu tunlai hian din hun chiang lo takin awmek Matthew Whitaker US ambassador to NATO chuan President Trump chuan NATO ta na US malak na le athil ti te ain fia mek ati Tramangai dan apel deu chuan NATO hi US in achwa san thut thei Matthew Whitaker po hian US le NATO hi Europe himna tur ringota sumle pai khoral anni MT ngai dan anei ve a heng te hi President Trump chuan uluk takin azir chiang mek ni in asoi kumsang ni som pasari President ani tirkhan Donald Trump chuan NATO chungchang alo soi to a NATO hi athu chuan aro pui ataka chuan US sumle pai luan ral na mai ani ati US Secretary of State Marco Rubio po hi NATO thlop tu ani thina amaro chu Iran war kalmeka NATO ramte omdan enin alunga oito big lova indowatop huna NATO dinhun kan ennon don ati Europe rama NATO beste Iran wara US ina manglai theilova NATO dintu zinga tho hlok ber US thian tha UK point anram chunga military beste Iran baina na phallova March ni som thum pakhat po khan NATO member Italy chuan US chu airbase mantir alo phallo ve boka NATO member thau Spain chuan Iran bainan an airspace man a phallo bok Trump admin hi lom viau tur chu ani chia lo ve bokani
จุติไลน์NATO article ปังานาคานติฮิอันอันเจียกะNATO member ประคัดใบนะจู member จงใบนาง่ายอันนี้อังตีอันนี้Iran in US abay lova US in Iran abay zoka NATO member doi jepte tan chuan nar hnoya phatna tur abodon lo NATO General Secretary Louis Jens Stoltenberg hun lai khan Donald Trump hian budget chungchang alo soi fo to NATO guidelines 2014 ang chuan member ramten GDP atanga chutin 2% chu defense military budget anda turani ti ani Jens Stoltenberg khan ma alazui boka NATO military spending asan pha viawani Donald Trump soidanin Ukraine indona po hian United States in theitop chwa lo sela chuan Ukraine ramza ve hi Russia kuta om to ang ati Trump hi NATO member te om dana alom lo hle ti riata nimin April ni khat po khan ti hian asoya NATO chunga thopui swal tak tak kan nei meka engtika ma kanma moto don lo tian ni kanma moto lo ka beisei ati hetianga Trump admin alung oi tak lowa chuan NATO Secretary General Mark Rutte chuan karle khian Washington DC atlo dona White House lengin Trump admin lung oi lo na thoidam atum don ani Trump admin hi NATO atangin chuak du poni se chutingota thilol sam ani don lo NATO article som pani na dung zuin member ramten andu chuan NATO an chua san thei US sarkar hriat tirna an penga kumkhat hnuwa official takin an chua san thei ani kumsang ni som ni pathum khan US Congress chuan dan khirtak alo jam to boka ramkhat president du thungota NATO atanga in hnuk dok athei lo US president hian thupek chua poni se pompui turin US Congress in a vote angaya tin Senate chau point a vote thaya 2/3 majority mun thuma thena mun ni senator ten an thlop angai thung hedan hian US president chau akhwa kirlova member ram zongjong zom turani US president in adu wangotin NATO member te apet chuak thailova Congress emo Senate pompuina amamo hedan hikum sang hi som ni pathuma siam ni in abil pulu tu sponsor tu zinga tuna US Secretary of State Marco Rubio hi atelve US President tu main Senate phalna lovin NATO an chua san thailo ti in bill pass lom na thu alo ziak to bokani aruk tak chuan Marco Rubio hian apu Trump hi athlop lo thei amaro chu han thlop lo ngot se Vice President Louis Mike Pence angdewin a political jinkong atop ve theitlat Democrats pachal Senate Minority Leader Chuck Schumer chuan March ni som thum pakhat khan President Donald Trump thusoi achang le hala Donald Trump Biden wanglakin US Senate hian kan thopui tekal san turin vote kan pedon lo ti in Twitter azia President Trump le anauten NATO hi chwa san du engang po ni se Trump athlop zong in US Senate hi chuan vote apedon lo shim Democrats 10 members somni pasari an nei meka 2/3 majority aum don lo simple majority po anhu arinom chia lo Republican senator te point an vote vek don lo shim Trump hian adu chu atimai zela NATO hi achwa san thut thei tho mai presidential order chwa ta se an chwa san tina animaya adik le dik lo lam chu US Supreme Court thutluk na ang ani yang eng poni se US hi in hnuk dok lo poni se sarkar khaltu ber Trump admin alom miao lo chuan US NATO relation athalova tulai tak hian UK France Italy ten beitok ta se US hi achemia lovang chuwangin NATO hi tunhang ani to don lo mangai na thua po in thenang ka thenche kadu to lo che inti kherangai lova in then to lo tura ko hrandan anga kut in sui to te po anwire anin then tho lungril chungril thinlung in zomna alo poimo bermai United States hi beisei ang anilo Iran war kalme ka US chet dan hi han chu chet chuan minol pui beisei aphalova thlakhat IRA anin do to Iran hi ala chak viawani tukin khan US president chuan Iran war chungchang khovel ma thu asoya mabak fumfe tak asoilova US in adu amuto
ceasefire agreement na omlo chuan Iran energy mun puite kan beidon te alati a athu soi ain kalnuk mai US chu achak jok anga apuanga Iran la chu atlom lo khopa Trump thu soi nu loka Israel lama siren aria ballistic missile andong le nga lani dikta ka soi chuan Iran hi kan thlop reng lova ma se da hniam lutuk ero kan hlok puilem lo ani ti alang chiang ta hle US hian beisei aphak lo zia han soi chunzomila kumsang ni som ni pani khan Switzerland chuan Patriot system panga leiturin agreement azia ka kumsang ni som ni paru kumbula tanga deliver tur ni in atlai bera kumsang ni som ni paria ta zo fel tur ani kumliamta July thla khan US sarkar chuan Switzerland hena Patriot delivery hi Ukraine war wanga atlai tur thu riat tira Switzerland sarkar chu alom lo takzet June thla hian agreement chungchang an ennon don ani Ukraine in dona wanga delivery atlai hi aom viau chuti line President Trump ral thuam kan nga tok ati kha adik lozia alang United States C2 main missile mukhat point an lakap lova Iran hian kap phangat sela chuan US hi atal boy viau long mo